Tema predavanja je teologija, ekonomija, liturgija. Čućete dalje šta je, to sam držao i doktorandima u Beogradu nekoliko predavanja i pisao sam ostalom i to mi je omiljena tema. Sešću jer sam star čovjek, ti ovo malo spusti. Te tri tačke naše vere su srž i naše nauke, naše teologije. Teologija, to je tako značajna, važna reč. I slovenski jezik je preveo verno sa grčkoga, da znate, zapadni jezici nemaju svoj prevod te reči teologije. Imaju, ne znam, divinity, imaju. Slovenski je najbolji prevodivački jezik. Preveo je to sa bogoslovljem. Ali ovdje je sada reč upravo u striktnom smislu teologije. Reč o Bogu trojičnome. Znači, reč o Bogu istinitome, jedinome koji se javio kao sveta trojica. Molim vas da znate, trojica, ne nikako trojstvo. Opet latinski jezik, trinitas, hrvatski trojstvo, ne znam koji još. To nije to, trojica. Nije trojstvo, bilo bi na grčkom drugčije, kad je trojica, onda je trojica, trinitas. Prema tome i to opet naš jezik ima prednost. Naša je vera Oca, Sina i Duha Svetoga. To je ono što je Gospod poslavši apostole, idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Učeći da sve drže što sam zapovedio. A oni nam je zapovedio ono što nam je otkrio. Prvi teolog je u stvari Hristos, Sin Božji, jer on nam je Oca otkrio. On je bogoslovstvo o Otcu. U jednom od svojih blokčića otac Justin Oxfordu zapisao je: Hristos je bio pre svega patrolog, pa onda teolog. Govorio je o Bogu kao Otcu. I to je već prvi važan korak i prvi važan naglasak. Vaš Bog je Bog Otac, koji ima Sina predvečnoga, jednosušnoga i ima Duha, također savečnoga, koji nije brat Sinu, jer bi se bilo i onda se rodio, nego on ishodi, što je drugi način ličnoga postojanja, lične ipostasi. Anos troposti si parcios, kažu Kapadokici. On je ishođenjem, a ovaj je rođenjem, ali su jedan i drugi iz Oca kao korena, kao izvora, kao načela božanstva. I zato je Bog jedan, jer je Otac jedan. Kao što je rekao sveti Vasilije, isteos otike patir, jedan je Bog jer je i Otac. I on je to čime je Sveta Trojica jedinstvena, onako možemo da kažemo, rađajući Sina i proizhodeći Duha, snabdeva ih sa svojom božanskom prirodom, zato su jednosušni njemu. Ali, znate koliko je bilo borbi oko toga izraza jednosušnog, jer je bio zloupotrebljen od nesečnog Pavla Samosadskog, antiohijskog patrijarha 3. veka. I oci su to, skupljajući se na sabore u Antiohiji, nekoliko, on je uvek izgledavao i moje podršku Konstantinovog sina Konstancija, i onda su ga skolili naročito blagodajući Dionisiju Aleksandrijskom episkopu, koji je bio na saborima i posljednji sabor ga je volotno osudio i svrgao. A Dionisij je pisao upravo o tri ličnosti, tri ipostasi. I kad mu je Dionisija, rimski episkop, Dionisij je rimski episkop zamerio kako on govori o tri ipostasi, on je kratko odgovorio, oni su trojica, a ti hteo ne hteo. To je tri ipostasi, to je tri ličnosti, znači tri lična, personalna
slobodna i samosvojna bića. To je Sveta Trojica. Zato se uvek krstimo ime Oca, i Sina i Svetoga Duha. Već u tom znaku imamo raširenje toga što ćemo u sljedećoj tački govoriti, ekonomije, domostroja. Sveta Trojica je, kako kaže Sveti Potije, sabrala se predvečnom savjetu svome. On bukvalno kaže eklisijasa se, crkvila se. I kao crkva je onda odlučila da stvorimo čoveka. Vidi se već u množini da govore i onda su stvorili čoveka po svome liku. Zato je čovek po karakteru trojičan. Ne kako bi Augustin rekao ima dušu, razum i volju, to je suviše psihologiziranje. Slabost teologija Augustina što nije znao grčki, nego je psihologizirao pod utjecajem neoplatonizma i ranijega manihejstva gdje je bio sledbenik. Nego je Otac jedan, ima jednosušnoga Sina i nije ponovio drugi Vaseljenski sabor u simbolu, iako bi tačno bilo reći da je duh jednosuštan, ali pošto je oko te reči bilo veliki sporova po Pavlu, Samosadskom iz Antiohije, to je značilo ovako otprilike. Postoji oblak, iz njega ističe kiša ili sneg, i kiša i sneg su jednosušni sa oblakom. To nije moglo biti prihvaćeno naravno, ali je branjena reč jer je na prvom Vaseljenskom saboru oci su ipak to, ali su u kontekstu ali kažemo jednoga Gospodnjeg Sina Božjeg jedinorodnoga, od Oca rođenog svekova, rođenog nestvorenog, Boga istinitog od Boga istinog, jednosušnog Otcu, svetlost od svetlosti, dakle kontekstualizovali su ostalim shodnim pojmovima, tako da je to izbjeglo tu značenje kad čujete usijali niste na substrat. I Origen koji je bio vrlo učen i imao je pravilno učenje o Trojici sa izvesnim stepenastim shvatanjem, takozvana subordinacija, da se Sin počinjeva Otcu, a Duh i Sinu i Otcu. To je ta subordinacija. Origen nije mogao da se oslobodi grčke filozofije, i to neoplatonske, bio je dobar filozof, i kažu njegovi biografi kad je došao Plotin, taj posle proklanog novoplatonca u Rim, otišao je Origen da ga čuje, i kad je ušao on je rekao tu je Origen, onda ja nemam šta da govorim, on to zna bolje od mene. Zaista je bio veliki filozof i Origen i mnogo toga je orao i kopao, još su te bile mnogo što nerazrađene. Doduše pre njega Kliment Aleksandrijski je dosta tu u terminologiji probijao puteve i on je bio školan Aleksandrinac i dobar filozof. Ali doćemo na to drugu tačku, na ekonomiju ili domostroj. To je Hristos. Ovo kad mi govorimo, znači tu se obuhvata i Otac i Sin i Duh Sveti. I zato pevamo i slavimo Oca, Sina i Duha Svetoga kao jedno božanstvo, jedno carstvo, jedna sila, jedna slava. I kako pevamo u ovome sabor nebeskih svetih otaca, sabraše se u Nikeji sa svih krajeva zemljene i propovedaše tajnu našeg bogoslovlja, Oca i Sina, Duha Svetoga, jedno božanstvo, jedna suština, jedna priroda, jedno carstvo. Vasilije Veliki, koji je prošao dobre škole i bio je učesnik delo kako je mlađi u tim sporovima oko jednosušnoga, nije upotrebio za Duha Svetoga u svojoj čuvenoj knjizi o Duhu Svetome, pisanoj svome učeniku Amfilohiju Ikonijskom, koji je bio inače sin
sestre Grigorija Bogoslova. Da, i on je onda, sledujući ovom poretku kako je Gospod govorio, krsteći u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, on je u tome i video ravnu čast. Ima do duše negde Oca i Sina sa Svetim Duhom. Ali je ovo bolje i koji izravnava, i zato je Vasilije govorio da je Duh omotibus, jednake časti sa Ocem i Sinom. Bio je u ranišnjem na njem simbolu vere u našim kalendarima, u Patrijaršiji loš prevod. Kad sam ovde bio jednom, ko je bio tada rektor, prepirali smo se, ja sam napisao, ljudi pa ovo je nepismeno, i u Duha Svetoga i od Oca i Sveti, koji se zajedno sa Ocem i Sinom, kako je ono rečeno, klanja. Ne ono ranije kako je bilo, to je bilo nepismeno. I sad smo pod Pavlom preveli, ja sam naglasio ta tri sin, koji se sa Ocem i Sinom saslavi i sapoklanja mu se. Sin doxaze, tek je sin proskinite, ta tri sin. To pokazuje ravnost Svete Trojice, njihovu istu čast. I Vasilije je to koristio, pošto mi tako bogosluženju govorimo i dakle uzeo je liturgijsku praksu kao merilo. Veliki, nije čudo što je on ostavio za sebe liturgiju veličanstvenu. Doćemo, to će biti treća tačka. Dakle, bogoslovlje je tako dragocena kao reč teologija, da ne treba upotrebljavati, zloupotrebljavati. Otac Šmeman je govorio, kako je sjajno govorio, vrlo odsečko, nemojte upotrebljavati teologija sporta, teologija ne znam čega, teologija slobode, ovi revolucionarni, protestantski, i tako dalje, nego teologija je reč o Bogu. Prvi bogoslovlje, Sin Božji Hristos. To je ono što je Jovan rekao pri kraju svoga prologa u Evanđelju, 18. stih. Boga niko nikada nije video, jednorodni Sin koji u naručju Oca, on ga objavi, on ga eksigisato, izvede na javnost, pa i možemo da prevedemo i objasnio. Eksigida je od egzegeza, on ga je i objasnio. Ali je to bilo tek kroz njegovu lično svedočenje. Ko vide mene, vide Oca, ja i Otac jedno smo. Ne kaže jedan smo, nego jedno smo. Svaka je reč bila vrlo važna i da vam kažem odmah da je pravoslavlje tako živelo, proživelo, doživelo, pa da kažem ne bukvalno izživelo, to je do dubine proživelo sve tajne bogoslovlja. Ono što je do danas nedostatak i u latinskoj teologiji, protestantskoj pogotovo, oni nemaju ni triadologiju, ni hristologiju. Nemaju, nažalost, liturgiju. Čućemo to posle. Zašto? Što nisu preživeli te, tako vekovima smo sporili o Trojici, pa vekovima u Hristu. Čućete malo posle. I onda se to sve uklopilo, saželo u liturgiju, to ću malo kasnije govoriti. Zato je vrlo važno da znamo da je istorija crkve i istorija njene teologije, njenog bogoslovlja vrlo važno, zato je moj predmet teologije tako važan. Kad je jedan profesor, nemački đak, Biblija pa Biblija, ja sam ustao i rekao u latini, gospodine novozavetniče, dajte bre nama, ostavite malo da znamo Bibliju, niste vi monopolisali Sveto pismo. A pokojni prijatelj naš, novozavetnik takođe, Jovan Panagopoulos, nemački đak, tamo sam učio i pripremio doktorat, ali u Atini doktorirao Isus iz Nazareta, što bi moglo da znači kao samo istorijski Isus. Međutim, on je potpuno pravoslavnu kristologiju izložio i onda mi je rekao u poverenju, bivali smo često na zapadu, masa nemačkih protestantskih teorija,
proističe iz toga što oni nisu shvatili grčki jezik. Da mislim, nisu shvatili grčki jezik. Meni je naša divna Julija Vidović iz Pariza, koja je doktorirala na Maximu, pa se dugo borila, pa me prizivala u pomoć, i njen, taj Bodignoni, koji je objavio Mistagogiju Svetog Maksima u kritičkom izdanju u Briselu, ne Briselu, nego kod Brisela ovaj grad, Luven. I ja vidim, čovjek ne zna grčki, a on je u stvari iskoristio, pre toga je doktorirao na Mistagogiji Svetog Maksima na osnovu 30 najboljih rukopisa. Karalopoulos, to mu je bio doktorat, i onda ovaj više nije imao šta novo, ako je 30 najboljih rukopisa, ali objavio kao svoje, ali ja sam zapazio, čovjek ne zna grčki. Predaje, nažalost, u Marseju grčki jezik i mediteransku istoriju Bizantije, bizantijska istorija Mediterana. I ja kažem ovoj Juri, čovjek ne zna, jednostavno ne zna, ali ima pretenzije. Tako je ovo što je Panagopoulos svjedočio, oni ne znaju dobro. I onda imate gluposti notorne. Pa i u Solunu gospoda novozavetnici govore da nisu sve Pavlove poslanice, samo prve 4, to je besmislica. Nije valjda nadahnuće Duha Svetoga stalo na 4 poslanice. Nema Deftero Pavlove ili Deftero Isaija. To je notorna glupost i bezobrazluk. Isti Duh je nadahnjavao Isaije u prvim glavama, i to 41. i 52. i 3. koje su kojeg evanđelista da je pisao. Tako i to. Mi kao pravoslavni imamo predanje. Kad čitate u mnogim crkvama, i to je dobro, da ukoričen apostol stoji pokraj evanđelja na prestolu. I kad ga čita, on kaže čitanje te i te poslanice Svetog apostola Pavla, od Galatija pa nadalje, Efescima, Kološanima, Filipljanima, to je srce Pavla, pisane su u zatvoru. Ako smijem da kažem, moj doktorat se najviše na tome zasnivao. Tu je bio njegov doprinos Ekvisilog apostola Pavla. I kako je divno govorio ruski novozavjetnik i patrolog također, Nikolaj Glubokovski, Neklorovski Glubokovski, koji je već 1910. objavio 2000 stranica svoga doktorskog rada. Kod Rusa je to drugi sistem, ali to je rezultat svih evanđelja apostola Pavla po svome poreklu i sadržaju. Na 2000 stranica rasturio je na parapača sve dotadašnje teorije protestantske, Harvaka i ne znam čije sve još. I treba ga čitati. Sjećam se, naš bogoslovije uzeo 5. razredu da predaje Novi Zavet, to je bila evanđelja, vladika Jovan Velimirović, i ja sam se zadivio kako je tumačio prolog Jovanov. Čitao je Glubokovskoga. U početku beše Logos i Logos beše od Boga i Logos beše Bog. Kaže jedan Jevrej, naš prijatelj, pokojni kompozitor, beogradski, Enrico Josip, bravo. Kaže, mogu da primim Logos, ali da je Logos Bog, to je na ruskom, na jevrejskom davar reč. I ovo kod nas prevedeno je slavo, u početku beše reč. I kad smo mi komisijski prometili Logos, ostavili i slovo je slabo danas, onda su govorili, komentarisali da smo napustili Vuka, jer nije Vuk znao čovjek. Vuk nije znao, Vuk je često puta nanio nam na štetu. Uprostio nam je jezik, uprostačio da kaže. Izbacio je mnoge stare reči kao navodni turčizmi, ali ostavimo sada Vuka. On je nanio veliku štetu, prodavao je rukopise naše, kupovali su mu razni u manastirima Hercegovine, Bosne, Srbije, i on je to dao knjige u zameni, onda je prodavao, toga živeo do duše.
To je pomoglo da se ti rukopisi sačuvaju, jer kad je posle ta nepažnja koja je radila kraljevina, sve rukopise skupila u biblioteku koja je bila blizu patrijaršije, a nisu obezbedili to. To mora da bude listica u posebnim kovčecima. Ali da je Nemac, kakav je veliki neprijatelj, gađao patrijaršiju i gađao biblioteku. Oni imaju, nažalost, taj tendenciju da nama Slovenima ugase naš puls života, da nam promene svest. Hoće Nesreća Vučić da promene svest srpskog naroda. Napisao sam, odgovorio sam, ali u vrata gluvoga luba koliko hoćeš. To je demonska tendencija da promeni svest, to su mađici govorili. Ja sam bio svedok, došli su iz Rusije, na fakultet nam da nas ubeđuju da će vera proći, da ne možeš više ni verovati. Kažem, ste čitali do Srijemskoga. Ja hoću da protestujem, pa nećeš, bit će isključen tvoj protest. Unapred uračunat. Izvinite, ja ću u džepu šipak. To je do Srijemskog bio. Tako i to. Oni su te, evo, tako i pretenzije ovoga da promeni sve srpskog naroda. Zašto je on, ne znam šta da kažem, ima čuvara u školi, to je sve što ima od toga. Ima Nemce, ima Wernera Sombarta, ima ovu sada, koji je Grci zovu, Firez, ova žerka pastora nekoga. I tako, neka ga da ostavimo njega, neka ga. Ali nažalost, spali smo na niske grane. Bila je velika borba, nije bila logomahija za reč. Bio je jedan moj profesor latini koji je govorio da su oci bili svađalice. Jedan patrijaršiji, ako kažem ime, neću kažeti selo, kažu Grci, onovak je mi govorio, gdje god bi bilo svađa, da ja kažem, a koliko je bilo svađa po Pavla, po Svetog Atanasija Slavatosta, našu istoriju. Koliko je po Pavla bilo sporova i onda oko Svetog Atanasija da ne govorim, pa onda po Zlatousta. Tako i to, ali svaki govori ono što zna i koliko zna. Dakle, bili su logomahija oko toga. I zašto se pojavila, dakle, u 4. veku je na Prvovasnom saboru usvojena reč homoousios. Ali, tu je naglašeno ono jedno, jedinstvo božanstva jedno. To je, nažalost, ostalo u latinskoj teologiji dominantno. Sjećam se kad smo imali susrete od 70. do 90. Svake 2 godine sa Hrvatima i Slovencima sastajali se u Mariboru, u Zagrebu, u Beogradu. Tako da se vidimo, ne svađamo se. Komunisti ne kažu da oni jedino regulišu odnose. I sa čuvenim Šagi Munićem, njihovim jedinim dobro školovanim Bogoslavom mučenik je Šagi mađarsko prezime bilo, pa je uzeo je prezime majke iz Hercegovine Unić, da ne se Mađar. Uvijek polazimo od jednoga. Isto polazi od troje pa ide ka jednom. To je ta razlika. Naša perspektiva je trojična. Završava se. Trojica je jednosušna i nerazdeljiva, ali trojica je na prvom mjestu. I to je vrlo važno da mi podržimo i ponavljam naš jezik. Mi imamo isto tako, čućete malo posle, Bogo čovek, oni nema, oni kažu Bog čovek, Deus homo ili ne mogu da kažu Teotokos, Bogorodica, nego Majka Božja. I tako mnogo toga, ali ono što je još važnije, to je otac Justin naglašavao, ni Florovski pre njega i sa njim zajedno. Oni nisu doživjeli Hristologiju i značaj, a onda posle i pneumatologiju, zato ram je njihova fiziologija. Pošto našeg nesečnog Artemija ti govoriš jedinstvo vere, ti imaš pravo veru, ali nemaš zajednicu Duha Svetoga, a bez toga nema crkve, sad ćemo reći o Duhu Svetove. On je ta tešitelj crkve, on je taj koji oživljava, kojim sve dejstvuje, sve pulsira. Naše molitve, kako kaže da veličanstvena 8. glava Rimljanima,
se moli u nama, u srcu našem, uzdacima neiskazivim, neizrecivim. Zamislite, crkva diše Duhom Svetim. Hvala Bogu što je tako, zato je toliko važno bila epikleza, priziv Duha Svetoga. Posle su polupismeni ljudi uveli u liturgiju tropar 3. časa da se naglasi, ali tu je već promašena perspektiva. Epikleza liturgije je Bogu Otcu. Isposti Duha Svetoga da osveti telo, čašu ljudi, krv Hrista Boga. A ovamo Hristos treba da pošalje, kao što je poslao apostolima, i onda se pita sveti što je kritikovao to zajedno u vremena Svetog Nikodima Atanasije Parovski. Govorio, koliko ima Hristosa. A oni su teli, to je uveo neki đakon 1500 i neke godine u Aleksandriji, Carigradski đakon, tropar 3. časa. I onda su zapeli i dobro, da se ne vraćamo na to, dođemo na liturgiju. Dakle, treba ostati u tim okvirima svetotrojičnim. To je večna zajednica, večni savet. Anđeo velikog saveta, to je Hristos. To znači vesnik. Nije on anđeo, nego je vesnik, glasnik. Taj koji je doneo nama sa svetog saveta, Maksim, tu je kapitalan, imaju moje knjige i sad su doneli ovi na grčkom. Večni savet očevo otkriva sin, a on je jedinorodni i ljubljeni sin Oca. Kaže jedan od svetitelja, mislim da je tu sa Balkana, iz Grčke, Dijadok Fotički. Fotika je tu negde po sredini Grčke, Lamije, Larise, tu je negde. I kaže da je u Hristu, Kilo Aleksandrijski, u Hristu je Otac ispoljio svu svoju ljubav za svako svoje stvorenje. Zato je sva stvorevina logosna, hristocentrična, hristopodobna. Jedan detalj da napravim, da vreme teče, kad je bio na televiziji u vreme Koštunice, da ne kažem Dripaca, bio je Dripac, rodom sa Kosova i Crkoleza, Tijanić. A što je bio na televiziji? Došao mene da intervjuiše, uplašili se komunisti kad se u smrću Titova omladina navalila u crkve. To su bile ulice pune oko svih hramova. Šta je to? I sad njega pozvali, bio je novinar Duge, sposoban. Jedna šiptarka koja je krstio nekog šiptara, funkcionera u Beogradu, pa su oni spremili po naređenju njihovom jedan specijalan broj Duge, veliki povratak bogova, da to diskredituju. I došao je kod mene da me intervjuiše i da mi pitanjima dovede me tako da ja priznam da su Nikola i Justin u vreme okupacije bili kolaborateri Hitlera. Ja mu govorim, povucite to, prekidam svaki dan razgovor, pa ne vi niste demokrata, moje da postavim pitanje. Nama, gospodine, nemojte mi sada praviti, ja sam Srbin, znam šta je srpski jezik. Ne može da bude pitanje, pa ako ostane po znaku pitanja, ne može. Bio je onaj filozof od ovih, kako se zove, što je bio Stojanović, što je bila ova Zagorka Pešić, kako se zove ona još, koji je govorio da je filozofija staviti sve pod pitanje. I bile su tada sadašnje u Končulu, Gumanija i njena sestra došla, bile su na Zelenom vencu u gimnazija. Da, oni su bili, ja bio taj, kako se zvao taj njihov filozof. Bio je tu, ja mislim, u Nječkoj banji. I on je govorio sve tako nešto. I ustane vedeo i kaže, gospodine profesore, vi ste govorili, vi ste čovjek, ali ja se ne slažem, ja osjećam.
imam 15 godina, osim da to nije tako. A ja sam mu rekao, to je da je filozofija sve stavlja u pitanje, jedan običan šupalj dogmat koji ste vi proglasili. Nije nikakav mudro staviti sve po znaka pitanja. I tako dalje, i tako dalje. Tako sam ga Ometijaniću, ne mogu sada pričati, trošim vreme, ali je poslije se žalio Grigorije da me tasa sredio. Jer sam ga postavio na mesto, pa nisi sali veslo, što kaže narod. Dobro, idemo na drugo, na ekonomija. Ekonomija je grčka reč koja je prevedena na slovenski domostroj, dolazi od reča ikos, dom, i nem, upravljam domom, kao što je astronomija, nauka o zvezdama, o kretanju zvezda, ako hoćeš upravljanju zvezda. I ja sam govorio kad je ova postala tema ekologija. Pa rekao, ekologija, to je ovo borba za sredinu. Ne može biti bez ekonomije. Tek ekonomija Božja može nam dati pravu ekologiju. Stvaranje i rukovodjenje kućom, pa onda nauka o toj kući, to je ova ekološki problem, kako kažu, ali pogrešno čitaju. No, ekonomija je kristologija u stvari. Bog je tu predvečnu ekonomiju zamislio, izmislio. Enoi se kaže Grigorije Bogoslov. I krenuo ostvarenje na tom predvečnom savjetu i kako divno kaže Sveti Nikolaj, u svojem najboljem delu i najbogoslovskije, to je Kasijana. Divna ona priča koja ima 100 poglavlja o hrišćanskoj ljubavi, a vrlo je potresna. Jedna grbava Jula, Sarajevo, bila bogata, neki je magu htjela da prevari, da iskoristi njeno bogatstvo i ona reši da se ubije. Dođe nikom iz te gore, tako je Nikolaj stvari se potim sakrio i polako ubedi, ona završi kao monakinjom i reše. Njoj je taj napisao Svetogorac 100 poglavlja o ljubavi. I u prvom već poglavlju kaže nauka o hrišćanskoj ljubavi. Na predvečnom savjetu Sveta Trojica odlučila da stvori svet. Inicijativu za stvaranje sveta preduzeo je na sebe Sin Božji Hristos, Zatorotvorac. Sve je kroz njega postalo i još više sve je za njega postalo. Diaktuke i Safton, sve je za njega stvoreno. To je njegov dom i mi smo domaći njegovi, to je njegovo telo i mi smo ta crkva koju on obukao i mi smo udovi njegovi, člani, braća njegova i tako dalje, i tako dalje. Zato bi to rekao da je crkva porodica jedinorodno među mnogom braćom. On se zatim kod istog Pavla zove prvorođeni među mnogom braćom. To je vrlo važno. On je nas Otcu usinovio, čineći nas svojom braćom. Time nas izjednačio. I tako Otac prima u njemu nas i ima vrlo ozbiljna, duboka reč Svetih Otaca, naročito podvižnika asketa. Bog će u raj primiti samo Sina svoga. Neće više naivnog Adama. Ponudila mu jednu voćku. To je još preko Eve. Jevreji kažu, glavna greška Eve što je stupila u razgovor sa đavolom. Zapričala se. A citirala pogrešnu Božju reč. I on đavo izvrnuo i tako se nastala ta kataklizma, to klizanje. Hristos je preduzeo inicijativu i to ekonomiju. I to se naziva na grčkom afturgija. Samodelatna ekonomija. On je na sebi izvršio. Kad sam čitao Sartra i napisao sam jedan kritički tekst Sartru, jednom bezložnom egzistencijalisti, objavljena i na grčkom i kod nas, da je on tvrdio Sartre da ne može postojati Bog jer bi on morao sam sebe stvoriti. Da ja kažem, pa to je Hristos uradio. On je sebe kao večnog Boga stvorio čoveku, a taj isti. To je autonomija, njegova samodelatnost. I zato se ekonomija zove u stvari kristologija. Jedan je Hristos dvostruk prirodom. Zamislite, vidite, tu je Ziziula su pravo što naglasao važnost ličnosti,
Kapadokici su to naglasili. 3 ličnosti su, Bog je 3 ličnosti. Zapad nije mogao da to prihvati, to je 3 ipostasije. Kad prevodimo latinsko, to 3 supstancije. I jadni Origen, Jeronim, pisao sam posebno, izdvojio iz moje 4. patrologije kao separat, pa je klevetao. Hvalio rimskog Damaska, koji nije bio nikakav naš teolog, papa, ali bio nadmen. I Vasilije govori rimska obrva. Gorda rimska. Gordost, da. Ali on nije mogao da shvatiti, da ste Kapadokice da uče o triteizmu, 3 Boga, pa je Grigorije Rimski bio prinuđen da napiše od Eukisitris da nisu 3 Boga, jer su 3 ipostacije, ali je jedna biće, jedna suština priroda. Jer sad da dodamo, odmah i dodemo, kad Petar kaže da ćemo postati pričasnici, zajedničari božanske prirode, ne bi se moglo reći da mi učestvujemo u prirodi Božjoj. Zato će biti važan palavizam, njegova teologija. Mi smo učesnici u energijama Božjih, koje su energije prirode. Hođa liče na lanu, na priznanu. Da sam bio u Jerusalimu, to sam slušao. Bio sam 8 meseci, pa čujem kako je lauče. Znate koji je osjećaj moj? Neka tuga, to su vapaji, a praznina nema. Kao Bože mi oprosti ove gotske crkve i taj Notre Dame i još koje katedrale. Idu šilći, vodi. Ne znaš da li je nešto našo, ali ne osjećaš to. Naši hramovi treba da su obavezno sa kubetom, da pokrivaju kao glava telo, na koje je naš Peđa Ristić sjajno to je napisao, ne sam ovo uradio. I pantokrator koji nas dočekuje, mi idemo, on je pokrenut nama, nije negde drugde. I to je Hristos, naravno. Ovo je neko vapaj, ono što je rekao Mešo Selimović. Kažu da je taj stih, predan stih iz ovoga Korana, kažu da je apokrifan, ali on stoji tamo sa Allahom, čovjek je uvek u gubitku. Strašna reč. To je Mešo Selimović u Srbiji i ono deliš i smrt, to je poradno, to je to radno. Sve vreme mu je smrt bila obsesija. To sam, kažem, slušao u Jerusalimu, onda sam vidio da je to po Muhamedu, znate, niti je niko ikad video, ni će vidjeti Muhameda, to je hula. A onda su ovi jadni... Allaha, neće niko vidjeti Allaha. Allaha, da. A to je semitska riječ. Niti se kome javio, niti se javiti. Malo preskačem sa teme na temu, da su sad reči na druge. Kad je Omar došao u Jerusalim 848. dočekao je patrijarh Jerusalimski Sofron, je veliki teolog i borac protiv monoteizma i predao mu ključeve da ne bi rušio grad. 638. 638, tako je. 648. I on mu je rekao, pomoli se, ne kaže, bio je korektan. Doćemo ipak ćete uzeti što su se ja molio tu. Izašao je 50 metara ispred i podio Omaru u džamiju. Kad se ilazite od patrijaršije naše, pa one stepenice, ako ne sitne, nego produžite pravo, to je ta Omarova džamija, jedna od najvećih svetinja. Na ulazu piše Islam, što znači pobožni, znajte da Allah nema sina. Sveti Nikolaj naš je to mole se jadi i večiti samac. Ludi Vuk Drašković jednom došao kod nas kad su oni Šeše dolazili, pa je seo u dekanatu, ja sam bio, možda dekan, bio sam tu. Znate, kaže, Bog je jedan. Gospod Draškoviću, nama ti soliš pamet. Mi smo na saboru, to je ognjište ljubaga, oni jadni, Allah je nikako vidiš ikaviti, večiti samac i zato nema ljubavi. A u Sinu svome Bog je sve, svoju ljubav su, i Kirilo Aleksandrijski kaže,
on nas u Sinu ljubi i iz te ljubavi onda ljubi sve nas. To je, jer je sve kroz njega i za njega stvoreno. To je neobjašnjivo, ali to je to izvor radosti. I on je uzeo, dakle, na sebe to, da on i dalje dolazi u svet, strada, dobrovoljno, naravno. Reći će Grigorije Niski, zašto je Gospod održao pre stradanja tajnu večeru, ajde da kažemo ustanovu liturgije? Zato što je moglo izgledati da je on bio prinuđen izdajom Jevreja i nasiljem, nepravdom pristup zakona da strada. Ne, ovdje je on pre toga prineo sebe na žrtvu na tajnu večer, pokazao da on dobrovoljno ide na stradanje. On je tu, uzmite, jedite, ovo je telo moje. I kako Latini mogu da osakate svoj narod, pijte iz nje svi, oni ne daju čašu jer su došli skolastici, šupljeglavci, pa kaže, ako je ono telo Hristovo meso, u svakom mesu ima krvi, pa budalo, ovo nije to isto. Ali oni su, to je skolastika uvela sve ta pitanja. Tako i tu je moja četvrta knjizi, imate to, patrologija, ne pominjem to. Ona je zamenila živi opis, živo iskustvo, to što se vidi sad u pisme oca Justina. Mi živimo predanje izviremo, zato kad neko dođe da vam mudruje, kažem, taj iz glave mudruje, ne, iz srca se, čovjek je srce pre svega, blaženi čisti srce, ne kaže blaženi čistu pamet, jeste metanija da se preobrazi da sve, ali je pristupi čovjek i srce duboko, kaže u psalmima. I Gospod kaže, iz srca proizilaze misli. Zato je Majka Božja, pazite, devojčica, ajde to da kažemo, ona je u 12. godini tata Josip je krvno dočeka Mesija, zato su u 12 godina je bila zrelost. To Jevreji kažu micva. I to je u Vizantiji primljeno, zato je mogao da Milutinu da Andronik II, Simonidu sa 12 godina. To je bila zrelost. Naš Samuil sad je bio tu prijateljima Haju. Zove se to Haja, Živka, Eva. I počeo sam se napisati kad sam učio jevrejski, ja sam Zec, a ona je Haja i Bearnal Lehaja, pismo. Ona je u 12 godina proslavljala micu, tu zrelost. Može da stupi u brak i može da rađa već. Dakle, Bogorodica je data. Ona, dakle, devojčica, naravno, bogonadahnuta, peva pesmu. Ko je, ne znam, to uradio, to bogorodično evanđelje, kad je otišla kod Jelisavete, sva radosna. Pozdravio je i Jovan i utrobi. I otkud to da dođe majka Gospoda moga meni, zaigra dete utrobi njeno Jovan. I Bogorodica spevala pesmu, veliča duša moja Gospoda. Ali neko je to jedno od evanđelja bogorodičnih i ostade Marija sa njom oko 3 mjeseca, izostavio je 3 posljednje strofe. S kakim pravom? Ja to produžem da se čita. Cijela pesma Bogorodica da se čita na tom evanđelju kad je bogorodično. I ona kaže, razori gorde mislima srca njihovoga. To je šizofrenija. Obično počne tu, znate, a šuplja glava još prazne misli i razori gorde mislima. Svaka ta šizofrenija, odnosno svaka taj narcisizam je ovdje započeo. Glave on je nešto znači, on je veliki, to svakoga vidiš od tih koji su naduveni. Dobro. Dakle, Gospod je uzeo nas tu ekonomiju domosta spasenja. U mom doktoratu sam, i kad su trebali da me prime za profesora, tu je Vladika Stepan doprineo, ali sam ja citirao svetog Atanasija, da je i Kirila Jerusalimskog. Mi smo postali sukrvnici i sutelesnici Hristovi, članovi njegovi
Drugim rečima, on je prvi vernik, prvi puni član svoje crkve. I to se na Pavla kaže, on je aparhij. I to je, među ostaloga, da ja ne doprinos moje disertacije. Prvina, on je prvina, a mi smo članovi te prvine, participanti, da kažemo, i to je pričešće u liturgiji, to je pričešće učešće u tome. Dakle, kad kaže apostol Petar da smo zajedničari, kinonitija, svi se od božanske prirode, to će pa vama reći božanske energije. Zato nisu te energije stvorene kroz ovo skolastički. Prvo kako se zove, posle to martinski. I njima je sam problem, Kostogrlo ne mogu da prihvate paramizam nikako, nego uče o stvorenoj blagodati. I zato se to odrazilo, ste vidjeli kakve su njihove ikone. Jedan kuturić na glavi kao nabačen obruč. Ono kad su bili na vašarima, ko nabija taj dobija, da kotorove bacaš na plašu piva, to je kao da nikakve veze nema. A kod nas i da nema oreola ima zlatna, zrači sve, jer je sve prožeto blagodaću, a oreol samo izvire da negde ograničimo ga, negde ne. Sve je dakle povezano, sve je holističko. Jedan Grk u Americi, Kiril Mangu, i učeni Beograči to prevode, Kirilo Veliki, to je čovjek u prezime. On je napisao o medicini u Vizantiji. Imate kod nas Hiradarski medicinski zbornik. I on je tvrdio, vizantijski pristup bolesnice je bio holistički, gleda celoga čoveka, a ne samo, ne znam, jedan prst ili jedan i tako dalje. Dakle, taj holistički pristup, to je prvina i u mojoj doktorskoj tezi, a onda onaj koji mi je to čitao, neću reći ko, evo te nas je tvrdi da je Hristos spasao sam sebe, pa jeste spasao sam sebe kao prvinu. I mi smo onda učesnici u tome, su krvnici, su telesnici. U ostalom, on jeste verni prvi. Pistos u Apokalipsisu, verni, prvi verni. On je prvi đakon, sluga Novog Zaveta, dijakonski, ne vidite. On je prvi jerej, arhijerej. On je temelj, on je glava, on je kamen. Krajugaoni kamen, i naravno sudija svih. Sve je u Hristu i tu je taj hristocentrizam Morovskoga oca Justina. To je, posle Lovski uveo to svoje blogijanje da je ekonomija sina, ekonomija duha, onda je Morovski kritikuje oca Justina baš sad upisina. Ajde, pa jedna ekonomija. Duh Sveti je poslan od Hrista. Od Oca ishodi, ali od Hrista poslan. Drugi utešitelj. Ali on obavlja delo Hristovo. On će vas uputi u svaku istinu i tako dalje, i tako dalje. Zato je on duša crkve, on je utešitelj crkve, on je taj koji dela sve u svemu, koji energopiji, aktivira sve te što su tajne tu i živimo samo blagodajući Duhu Svetoga. I zato svaka je svešteno radnja, jerurgija i u isto vreme prisustvo Duha Svetoga. Zato je epikleza, cijela liturgija je epikleza, priziv Duha Svetoga. Dođi, useli se u nas. I očito svake nešto i tako dalje. Dakle, kristologija je zato toliko utrošeno. Istinski Bog i istinski čovjek, ali jedan i isti. Tu je pokazano to što pomenu malo pre, značaj ličnosti. Fleksibilnost, vitalnost ličnosti. Da može da se izvije iz svoje prirode, ne istupajući. I da primi jednu drugu prirodu i uipostazira je u ličnosti, u svojoj ličnosti. Protestanti tumači, skoro sam čitao kad je našu novozavetnik na fakultetu, poslanica Filipljanima je kenoseo, bukvalno ispraznio sebe Hristosa, mi kažemo smirio sebe, to je prevod, ali on nije ispraznio sebe od božanstva, nego je snizio, spustio ga, to je sikatava se, božansko snishođenje. I
Oci kažu, a kenotos kenute, neispražnjivo prazni se, to je njegovo snishođenje, silaženje do nada, da nas sve uhvati i tako dalje, i tako dalje. Zato je Hristos tako spasitelj. Oni nama prebacuju na zapadu da je naš Bog neki vizantijski autokrator. Od Svetog Palame, a nije samo kod njega, nego to je onaj koji sve sobom drži, kao u našoj manasiji, pravednik su duše u ruci Božjoj. On sve nas drži, kad se okreneš u kuvetu nama, mi smo svi njegovi tu, ne samo gosti, nego domaći članovi i sutelesnici. Tako, to je, dakle, pitanje dopuna to što je palamitska teologija iz iskustva sve. Da mi doživljavamo zaista živo prisustvo Božje i ne opredmećujemo, nego to živimo. To je sve tako kompaktno, tako celovito, integralno i integrisano u pravoslavlju. Sad, da idemo na liturgiju, vreme prolazi. Liturgija je sinteza ovoga teologije i ekonomije. Ostaje trojica, počinje liturgija trojicom. Liturgija je, kažu Sveti Damaskin i Teodor Studi, to je oprisutnjenje kao reaktivizacija cele ekonomije. I ona je i kao drama, da je liturgija recimo jedna drama, dešava se. Drama je ono što se događa, ne da ova drama pozorišna. To je površno neko isceniranje, recimo nečega ovdje u stvari, oprisutnjenje, posadašnjenje tajne dolaska Hristovoga, izlaska na propoved, idenja na stradanje i smrti i vaskrsenja. Sve se to u liturgiji tako doživljava. I zato peva se dosta trojici, ali sa simbolom vere, tu je praktično, nije kraj spominjanja Svete Trojice, ali je zato ono dostojno i pravedno, kad kažemo, poklanjati se Otcu, Sinu i Svetom Duhu. Ako je nepismen to Vuk dodao, već je bilo tamo, ljubimo jedan druga, da ne izgledamo Otca, Sina i Duha Svetoga, pa onda vjeru je bilo, ali su ušli ljudi nepismeni i onda, i nažalost je Rusija primila iz Ukrajine. Ukrajina je bila vek i po pod Polskim carstvom. I sve što je prešlo iz Ukrajine u našu Karlovačku metropoliju, taj balast je posle pokušao da prenese, ja mislim, u našu patrijaršiju. 30. je patrijaršija prešla tek u Beograd. Od 20. je u Karlovcima bilo prvo zasjedanje patrijaršije. I oni su preneli, recimo, imate besmislicu, recimo, protonaveznik, čega? Kad mu je izbrisano svaki čin, đakon, jerođakon, protođakon, jerej, protojerej, arhijerej, sve je sačuvano tu ništa. Ovdje je izgubio to, kome je on protoname, šta to znači? I tako neke, recimo, gluposti koje su, ali to nepismeni ljudi, šta da radimo. Zato je važno, ništa nije novo. Jedna, ne govorim ime te monahinje, sam ja došao u Gračanicu, napušta, što ideš, a ne mogu ja ponovo, šta to znači ponovo? Pojma nema, pa rekao ti još ne znaš njalu, monašani i naše vere, ti pričaš ko se vratila, napustila je tu rodu, sad te ljudi. Hoću da kažem, tu je oprisutnjenje, sinteza svega, naravno sve polazi od Boga Oca, ali izvršitelj, lični izvršitelj, samodelatnik, avtogos je sin Božji. I kad smo imali u Svetoj Gori susrete po manastirima Manjendorf, Julas, pokojni Nelas, Jajan Filohije, pa su neki napadali što iz Julas i ja naglašamo toliko ulogu Hrista, čak i Nelas. Ja kažem, čekajte bre ljudi, jer svadba carevog sina, to je carstvo. Ko je glavni na svadbi? Ne otac koji ženi sina, nego onaj koji se ženi. Ali je tu i dever koji privodi nevestu, to je Sveti Duh.
svo naše evanđelje i Novi Zavet je splet osnovnih životnih, ne pojmova, nego iskustava. Hleb, glad, život, smrt, otac, dete, majka, porodica, sve je to tako ispreplitano. Da je zaista doživljamo kao u svojoj porodici. Porodica jedinorodnoga, kaže Sveti Zlatoust za našu liturgiju, za našu crkvu. Liturgija je, dakle, sinteza. Kad ulazimo u liturgiju, mi smo stupamo u Carstvo nebesko i kako kaže Kavasila, kad bi se onog momenta bio dogodio drugi dolazak Hristov, Deutera Parosija, mi bi se odjednom svi našli u pričešću kao puceta na grozdu ili kao pčele na saču ili tako dalje slike koje održavaju taj naš organsku sjetnju Isusa Hrista. I struji kroz nas ta jedinstven život Hristov. Ko ne jede telo moje, ne pije krv moju, nema života u sebi. I počeli su sablažnjavati se, sjeća se i Petar. Pa kaže, a on kaže, da nisi shvatio Petre. Onda je Petar se trgao, pa rekao, reči su, to je reči života. A on je bio oslo rekao, ako ćete idite, ako ne shvatate, idite, ne vezio sam ja. Liturgija je ta naša zajednica, crkva je zajednica. I kad je zabranio Likinija na istoku, bio je zet, nažalost, Konstantina Velikoga i učestvuje u Milanskom ediktu 311. Posle se odmetnuo tamo i počeo gonjenja i piše Jersevije da je zabranio okupljanje episkopa sabora. A šta je u stvari svaka hirotonija, posebno hirotonija episkopa? To je sabor. Svaka crkva episkopalna je puna katoličanska saborna crkva, ali saborna u smislu jer je uzajamno zavisna od drugih. Ako ovaj episkop biran od naroda, to se zvala hirotonija, dizanje ruku, glasanje. A onda je ovo bila hirotesija, polaganje ruku od okolnih episkopa. Kad su recimo Vasilija treba da rukopolaže moju opoziciju, te svoje episkope starca Grigorijevoga oca dole su na Magaretu, ne znam koliko daleko, bio sam tamo u Maloj Aziji, odnosno u Kapadokiji, to je čudo. Od mesta gde je Sveti Vasilij bio u Kesariji, brdo, i drugo gde je Grigorijev otac bio episkop, a Grigorije bio uz njega 100 kilometara i kažu i danas Turci, tu su dva hrišćanska sveca razgovarali, čuli se jedan prema drugom. A da uzmemo srpsku stranu, jedan pop u vreme tursko bio na Avali, drugi na Medvedniku, to je minimum 100 kilometara. Kaže, kako si, pa samo da me nije onoga tako. I onaj obrat. Dobro, to su naše narodne šale. Dakle, liturgija je uprisutnjenje, mogu mi reći parastasis. Možda se parastasis je jedan uz druga stoje, zato je to zajednica vrlo važna i ne trebaju nikakvi dodaci, ali ne treba ni ispuštanje. Zna se šta bi moglo, recimo, ova druga jektenija posle velikog hoda je ova prozbena. Ona se može skratiti kao da se ponavlja, ali zato se ne može izbaciti, recimo, anafora. Mi smo sada nas nekoliko vratili u novi prevod služebnika anaforu, a ne da prinos iznesemo. Prinos je donošenje, to je prosvora. Zato se molitva posle velikog hoda zove molitva prosvore. Ono je priprema procesisno, nije to. Ovo je sada kad smo doneli, onda se uzdiše. Nažalost, Grci su od Tine do Carigrada uveli jednu besmislicu. I kad sam govorio pokojnom Hristodolu Svetoslagu Carigradskom, ne, on je papa. Posle osvećenja darova donose korpe sa izrezanom, dižu gore,
Santigor. i druh dele svima koji još nisu niko pričestili. Što dižete, nema druge anafore, svaki postupak je gest, liturgijski, funkcioniše liturgiji. Znate, on funkcioniše kao izvršava, biva se, događa se to. I sad nije dobili mi darove pričešća, a oni su dobili antidoru umjesto darova, to prošlo napolo. I Hristodor se slagao, ne. Druga besmislica kod tih takvih, ko što je. Recimo, da se ide na gornje mesto, oni idu u skomidiji, blagosloveni koji dolazi, ma nije taj koji dolazi, ona je eskatološki, onaj prestol gornji carstva, zato ne seda niko osim episkopa. I kad je rukopolagao naš patrijarh, naša Vrčačanin, da je Dragačeva, bilo bi bolje, našeg Grigorija, našega Dmitrija, teo je da dođe ono Beograd i kažemo, vaša svetost, vi dajete crkvu, to je sukcesija pravoslavna, Sveti Sava u besedi koju sam ja, hvala Bogu, posrbio, to je podnašio, podanašio. To je kod Domentijana sačuvana, ima 2 rukopisa i to me pobudilo, beseda u Žiči u pravoj veri. I ovaj naš prijatelj Niki Petrović, kad je tamo kaže ispravljenju vere, on je to shvatio bukvalno, ali ispravljenje je grčki podvig, velija vjeri ispravljenja, katortoma. Katortoma je to što se uspravlja, stoji uspešno. A on je, da nam nekako nekidešeni Bogu. Mi smo sada vratili da ovu anaforu, to reći kad imamo amin, aleluja, osana, znači osana, hošana, spasi de sa visine, to je bukvalno ono na, hošana. A hošana je u stvari ime Isusovo, koje je i spasitelj i spasenje, Jehošua. On je i spasitelj i spasenje, kad se ne on ga prima, vidiš o čemu je spasenje, to je to spasitelja. To je čudesni, jevrejski. Nije moglo da se, moralo je da dođe prelaz na grčki promisao, jer je grčki jezik mnogo preciti od jevrejskog. Jevrejski je slikovit, ali hvala Bogu dogmatično na tome bogodanom jeziku. I nije čudo što su evangelisti. Recimo, da kaže Gospod, kod Jovana je zapisano opiontina liti, onaj koji tvori istinu, to Grk ne bi mogao, istina se ne čini, nego saznaje. Intelektualizam. A ovaj Jovan je postao Grk, apostol, koji tvori istinu, ta je istina. Da, i zato je Hristos rekao, ja sam put istine i život. Dakle, moglo bi u beskraj da se govori, ali čitajte, recimo, ja sam izdao 4 knjige o tome, ali imate, recimo, takva sjajna tumačenja kao Vasile, počeo od Kirila Jerusalimskoga, pa onda posle Zlatoust do svoje besede, pa i ovo što sam izdali Vladike Kozanskoga, Dionisija, Retku, Jerarha, ovo hiljadaško izdanje imate malo veći format liturgije sa svim tim, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, liturgija znači narodno delo, narodna delanje, leos, laos, lit, urgo, kao hirurgos, ono što radiš rukama. Tako narod radi, u liturgiji učestvuje narod, zato je bezuslovno, ne može jedan sveštenik da služi sam liturgiju, ne. Zašto? Zašto nema onda telo Hristovo, nema ko će kazati javno što kaže apostol Pavle. Zato je se ona saborno delo i vrlo je važno. Vrlo važno, to je saborno sabiraš. I da se vratim na ono kad je ukinuo Likinije sabore, onda su rekli istoričari i Evsevije Kesarijski i oni sljedeći Sokrat su Zolmen, Teodorit. On je teo da ukine crkvu stvari, jer ne može da se proizvede, odnosno postavlja episkop ako ne bude sabor episkopa. Ali onda je i on
zavisan od ti koji su ga, ali i oni su zavisali, on treba da novog nasljednika, znate, to je ta uzajamna pravoslavna sabornost, zato je svaka crkva episkopalna. Druga je stvar što se postaju pojedini episkopi, on protos i nego, iz kojim sam ja prvi, da misle da je on tu, znate, imaš tako, ima, dobro, nadam se da nisam, ja sam bio sa svojim narodom i hvala Bogu ne žalim, zato što je to živo telo crkve, deca su moja šansa. Ajde da malo se i nasmeju ovi mladi koji su došli. Ja imam zagarantovano ulazak u raj, kroz decu kako. Je potpisan kontrakt. Deca će kad uđu u raj, okoli ti Gospode, Gospode, hvala ti nas voliš, uveo si nas u raj, ali znaš Gospode, mi ćemo ti biti i u raju djeca, pravit ćemo nerede. Daj da ovog Rubijana da zavodir. Djeca se šmeju, raduju se, saglasni, da. I tako. Djecu treba učiti tome i naša je majka nas vodila, znate kako je to bilo svečano za pričanje. To je bilo, pa onda se guramo ko će preda se pričesti, ona donese našto prve nedelje posta, malo krompir obaren, pa ne popržen, nego kao hlebom na ulju, ovako natrunjen, paprike malo, sednemo, prostremo napolju neki čašak, sednemo i jedemo ko u crkvi, u Brankovini kod Valjeva imaju kolibice, svi ti krajevi, zaseoci imaju svoje kolibice, to je opet zajedništvo i to su bili naši manastiri, svi okupljamo se, to je mjesto zbirališta zborova, tu smo se i dogovarali, tu smo se mirili, to je ono Bogorodičino kolo i tu se okupljamo i tu se dogovarali kod nas u Hercegovini, Natovi, Ustani, Stanci, gdje još nije. Ta ista zbirna mjesta, saborna mjesta, sabirna. Hvala vam, prostite, ja sam se raspričao, zato kad uđem u te tako, napisao sam ja, ima to je napisano, ali ovako živ razgovor je uvijek, evo, prešao sam malo vreme. Kad je otac Justin na jednoj sahrani jedne gospođe u Beogradu, vrlo pobožne, kuća im je preko puta akademije, pa su odredi komunisti. Pa onda je išao na sahranu, gdje su se poznavali od ranije, i popovi odmah, očiviš ti nekog ćeš govoriti. Kad govorim o večnosti, ne mislim na vreme. Dobro, ovo nije baš to isto, ali učite, djeco, učite, to je vrlo važno, čitajte. Ima danas, hvala Bogu, mnogo toga prevedenoga, evo sada ovaj Jakšić. Ne mogu da kažem, nesrećna majka, on je bio dobar monah, a majka ga ne znam kako oženila. On je bio zajedno sa Porfirijem, ovim zagrebačkim, Jakšić. Ne znam kako je to. Moj otac je meni pretio, nije znao ni on, ni sestre, nisu znali, ni sveštenik moj. Proleter je teo, rekao, slušaj, neći jednoći kuću, ako sam ja proleter. I kad sam došao posle godinu, ovdje ću stati. Uveče on leškari onako, gdje si proleter, ja zgrabim bravu. Brat pokojnik svoja ustane, krma, čekaj, gdje ćeš? Nije mi dao da odem, posle smo se izmirili, ali je pretio da se ubije, Karlovci, ajde, pusti to je đavolje, nemoj da veruješ u to. I sad ode Risto Radović koji je bio na monašenju, a mi smo se u Bogosloviji još dogovarali, pa ovako neke papiriće u Rakovici. Dobro. I sad njega pošaljemo iz Ćelija, pošto je bio ranije u Prdevici,
On je došao uveče, gde ti onaj proleter, kaže Milan, moj otac. Pa, i ujutru treba da ide i uzeo je unuka, bratovog sina na krila, a sinija dole ovako. I kaže, znaš da ti je čika postao onako, šta, napolje. Ja ustado i pođem, čekaj, kaže. Uvijek da dođeš, ovo je tvoja kuća. E to su Srbi, Srbi su brzi, ali su i popravljivi. I završava, kažu naši muslimani u Mostaru, pogrešili smo i 41. i sada što smo sa Hrvatima. Trebali smo sa Srbima, oni brzo praštaju i brzo zaboravljaju, to je tačno. I obdareni smo narod, talentovani, ali kad je bilo jednom taj razgovor u Beogradu, i bio sam u udruženju književnika u Šlanju, ko se napustio, kad se u novinama njihovi pojavilo na jednoj stranici jedna glupost o Hristu, apostolu Pavle, Svetom Savi, ja vratim i kažem, evo, neću više budem u tomu, kad mi dopuštate tako nešto da se piše u književnim novinama. Treba da se, dakle, kao pravoslavni ne treba da se gordimo, nego jednostavno da živimo to što jesmo. Mi smo narod koji je mnogo prepatio, ali je uvek bilo važno uravnotežiti te talente koje imamo. Gledao sam recimo boksera, ne ona profesionalna, tu idu za pare, i on je jednim udarcem onoga sabio u ćošak, poluteška. A živio sam u Šapcu kod jedne udovice koja imala sina boksera i čerku, studira. I on je mučeni, neka dođe pobednika, neka dođe šalva. To boksu, to je grub sport. I to je borba da se, ali borba podvig, to je to. I vidite, Florovski je stalno govorio, ne askeza. Askeza je nešto što praktikuješ, nešto što askiš, a bolje je podvig, to je kretanje napred i naviše. Sad se slaže moja predavanja kad sam držao povratku iz inostranstva, počeli smo u vedenju, da se masa mladih i krštavalo i venčavalo, ko smo prešli u Patrijaršiju, objavio sam onu knjigu od otkrivanja do carstva, sad će biti pravoslavna antropologija, isto 18-20 predavanja. Su ljudi hvatali na to, pa će biti to i taj podvig, to je kretanje napred i naviše, to je hrišćansko podvig. Hvala vam na strpljenju i na... Hvala vama. Možda bi imalo pitanja, ali prošlo je vreme, ja sam potrošio 20 minuta. I da čuju ovi mladi, novi. Jedna popadija u Parizu, oca Georgija Drobota, imala je 5-6 djece. I Francuska daje četvrtkom škole na raspolaganje svakoj crkvi ili verskoj zajednici, bilo da je grejanje, bilo da su prostorije, bilo sve, struja. I ona je držala aeronauku, takozvana četvrgova škola četvrtkom. I na kraju ispituje decu Srbčad, Francuščad, Krčad, Ruščad. I pita jednog malog, dobro, a pita prvo devojčicu jednu, kako je Bog stvorio, evo čega je stvorio? Od sodašca Adamovog. Najbolji teološki odgovor, od rebra roda dete, još milije, a ovaj mali onako malo čutljivo onako. Šta je bilo? Pa uzeo li šuga, pa raspeli ga. I začuti, pa ima li još, pa ima, pa kaže. Njih su raspeli još dvojicu, popet začuti. Kažu, ko su oni bili profesori?